Hello, very good evening. Welcome to Manipur. Well, Manipur, from the last 3 years, Manipur is facing different crises. Aduna maruina hazikla ethnic tensions between Maitai Madi Kuki, Loina Kuki versus Naga. Aduna hazikla tension Amadi azik escalate or Tuan Makalgi has wherever Pumsida, Hazik Manipur Lengak Layamdaba, Manipur Lengak Sema Matautai, Prazamiam Lauba, Manipur, the popular government, Matautai. After 1 year of President rule, Manipur, another President government Malakre, Aduna Hokiwa, February Tarik, Mari, the Gi, Manipur, another Chief Minister, Chiri Wai Kemchana Oigre, Luri Hazik say almost 2 months, Sahi Tha Nimapung Parakadoriba. Sifabada Manipurgi Lengak se expand to Wangam the Wagi Sub Saba Maramje Karino Manipurgi cabinet minister sing Hazik formed to Wangam Drise Masigi Chap Chava Manungi ideas Karino have Hazik Prazamiam the Chap Chava Masigi Artana Traga one talk Prazamiam Kangungamdri Aduna Manipur da Hazik Oiriba Lovi system Amakak Center na Sanarabra Habi Wangsine Aduna Hazik Manipur Paliba Lengak Segi Hazik autonomy over power Amkak Labra Masagi Natragana Delhi switch masi control tawra matungda Manipur gi hajuk leiba lengak si Delhi na control tawra bra haibo afum sini aduna ethnic tensions kuki amadi hajuk leiba nagagi hajuk nomi hajuk hengalak bai afum lei aduna Manipur government ama leiba da argadi haiba me amsi control tawna bogi damakta makoi gi chap chaba responsibility am khak matau ta da bra haibo hang sini adubakpo hajuk praja me am uri bse leiba Haziki or tension Sidasu Manipur government ki chap chaba responsible over areas Karamukai Masatai Chatpa Aduna Hazik Kanana Hariba Masigi responsible Masigi area sing say Kanana Yingzali Kanana diet Lori Masigi accountability Kanana Puga Gay Hai Wahangsine Aduna Maruina Akoi government expand or Taba Aduga Subda to get delayed or book of the Nata Hazik Lariba government expand to Wimatang say Aduna Masi decision of Kagni Aduna Decision say Karma Makangi decision no have Wahangs in Ezik Lai Wafum say Santana Lowry, but decision Natraga Manipur state government Lowry, but decision say Karikaram, but decision no, Masi it's not only about the delay of the expansion. Aduna Hazik government say unable to act oibra, Hazik say Natraga willing to act oibra, Adu Amarum Damok Hazik say crisis say Masi Asing government have say Masi saying Masigi crisis ki matam the taste of Adumba Mapung Pana, Lebak Miam Prazagi, the Karim Karamasi solution for Pungam Adumba government to need Prazamiam the palm say Aduna Jamjaba normal time the Adumba taste of government Nataba Adumba Lenga Prazamiamna Yam Kai expect or money from the last Chahi Emma President rule Lamutunda Manipur Ano Lengak Lakumunda Ladiba Kanglup Hazir Ziki and Kanglup Quake Cookie Emily Nagaki City Equiquidana escalator of Badum Irani Tawabo Maite Madi Cookie Lady Irang say Masi Atumatum the machine negotiation give part of Coglakani having music so with Hazab Tawabo Manipur Gisham Cookie Joe Council using Guati the Selaga Unaruba Masigi Chap Chava Masigi Yam the concrete of a decision of the Purapungam Dava Adugi moto in a lady case yet she Maike degi Makogi in a demand or bus separate administration politically Masi Yasanabum Kalpura Matunda Makogi period low when you have nothing but high of Mam Sida Manipur Chief Minister Tangzalabu Kongtang and Karino Hawangsini Aduna Manipur Hazik but Fivam Sida totally Manipur government she Hazik paralyzed or Lairaba Dumba government Tamaka Wera Karimamata Tawa Namdava Lengak Siki governance ki wafam to Matunda Haziki Manipur labor situation me amje handle the Wang Amori the Wadumba Lengak Lahabi Wang Bulari Tawabo Manipurgi Anoba Lengak Hazik Tari Mapung Pagadri Aduna Ayamba Lengak Am Paragamam the 100 days ki Changing Tawi wafam delay Tawabo Hazik almost 60 days Parakat Orba Adumba Lenga Unkag 60 days the Kari Karamba Laibaki Prazagi Lady Irang Zigidamukta Kari Ahoge Chap Chaba concrete Masigi decision of the Iran solution of the Kari step Chanjan have one such a wangi. So welcome tonight. Frozen cabinet conflict rises, government paralyzed. So joining us tonight, I welcome the Dr. Dhanavir Laishram, social scientist. The Dhanavir, a very good evening, Taramukchake. And the Dr. Kiran Jandrambam, social activist. And joining us too, Destra Sumnam, social activist. So I welcome all the guests on Manu Hudna. Frozen cabinet conflict rises, government paralyzed. So I randomly
ai distrust ki hongna batau jage adun distrust live wafum di hajik topic si ke mari leina na hajik se akhoi gi manipur gi politically hajik se manipur je paralyzed hoile ba hai ba wahang ni masi da yauri wafum se ado hajik gi khoi manipur lengak sema matam da masi thengda bagi maram si chap chaba masi idea amadi concept se kari no hai wahang se ni aduna hajik laiba akhoi gi delay ta buse masi accountability je kana no ibum thoi aduga manipur praja miyam na kyam ngai gerage sumba khoi gi achoba decision khak sarkar na lawum thok je lawrok taba manipur gi praja gi damakta tafum thokba masi gi darkar leba thabak sing se hojik lan loisan da basi number 1 aduga lan siga mari leina na idp sing si am achoba issue khak ni so kari wafum thamini I'm around thank you so much for giving me this opportunity aduga hojiki coming to the point cabinet expansion hujik phauba tawdriba karigino hairiba question je tatna hange cabinet expansion tawba mantri pad piba haibase completely masi honorable chief minister the prerogative to laiba thabaga mani honorable chief minister na lawada decision haibase akhoi gi bharatiya janata party hairiba khoi sigumba ruling party si national party amare aduna kupna tanaraga center ga state ka leiriba sig relation coordination je yamna phanba yamna enhance to ba machange yamna flawless hoiba amadi smooth hoiba governance ama tawge hargati point ani subada hujik phawba leiriba law and order tapna laksalakna bo honaraiba and the most recent khoigi honorable chief minister na Guwahati da chatlaga Kukijo council ga wari sanagiba adu da su question me amama mayamna do debatable oy na haigi masi aina hajening badi hojik laiba sigi hathu tawbe aba cabinet expansion natte chief minister ki prerogative ta laiba masi decision je magi on decision da lepka da poni mazu kupna nainaraga amadi sang na yengaga si delay to bo eram gane habes ai khanje hathu tawsalaga machine hen instability create toro sigumba this last hathu tawroi da base how long praja hangi wangje hujik tha kya hujik am luba matam kya ma extend to matam kari bage yes so hujik financial year loisala abani tamako 31st March ta koi financial year 25-26 loi do neba adu financial year loiram dai sigi sidi hujik amadi hujik thoglaiba atopa nahan yengbio ima market ta NRC gi kano se hojik agitation tawdana puthokte pukhatte hadana si matang da zo hak si ko na lakchage hojiki ai continue tawboina si financial year hojik aina khanbada hojik honorable chief minister Delhi da ngarang changre ko ngarang changre financial year loisalak pachita hojik changri ai ngakte ba changbam thueba kaigino da ma commitment kam laiba adugumba leader maneba honorable chief minister Sri Yumnam Khemchandji commitment laibiduna maram orga ma highest level da ma chatlaga ngasi thadore ai recently ai orame Facebook page da ma ki honorable president of India Srimati Draupadi Murmu da ma colon toraga aduna adugi picture duna so achauba story ma adugi maning the story ma lairi ha basi ai adumaina ai khanma ngami digest tobu ngami adugi hoje lehuriba financial year sida hanagi pending due me ama release ta hugdaba adagi henna allocate ta honingba sigumba yamna hojik sigi last gi period sida ne hojik governance se kaino hai baje magi delivery je kyam yam phajena tawgre ma je committed oiba leader ra ma je leadership quality leiba mira hai baje si sina changing amane ba sigi cycle je da kwai de maru oiba time period je sigi financial year loram ta gi last ki lehori ba matam ji khara jine ba aduna hojik si loira akanda I guess si adu matungda mahagna ma decision laur kani haina khalli cabinet expansion su soidana merit basis ta torkani adagi stability line na bagi damakta torkani adugumba parameter me amama adugumba attributes me amama sigumba singje loina deliberation namaga yauna torakanda aduga finally cabinet expansion je hojik
delay to ba hai bas ai hak haining de masi good governance ama oi bagi masi example amane na khading ai di kai gino habada hojik already issues me ama lai gre ko hade hojik NRC gi adagi si census ki tawdring ai mamang de NRC tawbi ga dabani hai ba adagi yeng biyo kyam yam na public centric oi ba chief minister kyam yam na fast oi ba chief minister no hai ba ai khang mangam me ba ngarang di kai gino har kanda tawrai ba akhoi gi public ki demand ja yamna athuba matamda fulfill tawnabai damakta mahakna ngarang Delhi da paisalaga masidai idana central leaders de ikhattana adagi NRC tawbigadabani census mamang da census conduct tawdringai da NRC implement tawbigadamni haidana idana adagi SIR gi special intensive revision gi matangna puthoktana adagi ngasi amuk photo thadure ba honorable president of India ga unariba si mayam je akoina hoji kupna digest tawtargadi ma je kyam yamna public centric oiba kyam yamna ground reality khangaga kyam yamna mioi bagi akoi praja singji amadi akoi gi Manipur as a whole sigi integrity se kyam yamna mangon the conscious oi je sigi wakalon je kyam yam leje ha baje machine tak pane ba okay this was maybe right hadi masi akoi chief minister gi miyeng da haziki thami bo phum jing do loinamuk chumbasu oijanu chumambasu ai but another thing on the another side yeng modam da hazik live wafum de hazik akoi na su akoi chief minister ma thani father ngai da akoi na adjustment pi yaroi just tabu yaroi tawdo hazik live wahang de public ki a voice ang khakni aduna Manipur da hana akoi gi president rule tham modam da president rule sina lan solution magam dre Manipur gi chakot thorang amadi Manipur gi live economy am ka haina suan we wafum bulare lan sina aduna Manipur da no bolengak pa me hazik praja me am gi voice ni so ano bolengak la so hazik deliberately akoi gi sarkar expansion tawda masi acho delay am khak laibasi swagi loophole duni swaida lai maramdi hazik praja mayam na expect tori se mapung phaba adum cabinet am laiba dar ga hazik Manipur gi hazik laiba any koi logan corner mayam si makoi yengjan bi bada acho thodang lorokani habni adu tha ani mapung phar ka dore tha ani si totally hazik se koi acho loophole am khak lai re hazik se ko aduna praja mayam gi thajabati mangak pi gi wafum swaida kharam khedum lak tabana tab haiba dar aduna swai metek sida sarkar sem ngam dabse masi atop reason mayam khak lengani masi any akoi internal disturbance natraga manungda akoi gi any politically karigum khara manungi oiba problem laibasi gi madugi wafum bawodum laibak mem prajana thamdabna te tonga tonga views and comments mayam khakda aduna sai se kamaina focus tabibe hajigi madek se mamang da so ai hak na ma haijagre haidi as far as all the national parties are concerned see koi atop internal conflict leiba adagi internal issues leiba sigumba question me ama hana so rise to birakre adubu national party ama oiriba sigumba ruling party Bharatiya Janata Party hujik leiriba si sidai sida internal conflicts kumba adugumba issues ti ha kya ujade na khali because president rule loira kanda rashtrapati shashan jet loshala kanda anuba sarkar ama semuk matam da hakna first matam da so haijagibam leigiba hapakadaba whosoever chief minister oirakadaba hapakadaba mido will be the fittest one will be the one who will be fit to be in that position hana masi kupna center leaders sing jina sangna yenga kanda akhoi gi leiriba issues me amma thoiba hojik Manipur gi leiriba issues handar ki mamang gi thokiba ethnic conflict leiriba kholiba me am je si me am je loina parameter me am je study tawra kanda masi kupna moina khalla kanda whosoever is the fittest habit adu chief minister ki position da thamakani haina wafam am thamjagi thamakpa matam dasu national party mo oibanina adugumba Bharatiya Janata Party ji gi sigumba leiriba structure jidadi internal conflict ama thokpa adagi kai haini mase dissident kangu ching tholakpa masi gi keno chances sidi ai ubangam de adubu hoji cabinet expansion mayam na khalami ba matam du tawgani na khalamaga matam khara thengtare sidi ai no hoji mamangi keno da so ai na haijagi bedo yamna hen adudagi hen na maru oiba issues me am leigibana adu me am do address ta hubana hana chumgani hena khalaganda sigumba cabinet expansion je matam khara thengda bo oiramgani hana khalli adagi merit basis ta amadi masi khoi gi good governance adagi stability si me am je loina yenga kanda masi khalakani haidana chief minister na sina maram oiraga matam khara lauram gadra haibagi ai ha ki wakhalon da thamje okay aduga amramda BJP is in the power both state and the center aduga hasik prolonged crisis amka hasik Manipur thoibasi masi kanana dai de pugarage masi gi responsibility je kanano hai wangjini hujikti government lakhre okay mayam gi oiba government lakhrabnina hujikti definitely accountability to the
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯁꯤ elected membersꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ assembly membersꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ legislatureꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯔꯥष्ट्रपति शासन ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤना accountable ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯦꯕ accountable ꯑꯣꯏꯕ accessible ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ governance ꯇꯨꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ good governance ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ government ꯑꯃ ꯄꯥꯜꯂꯒ accessible ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ government ama palaga acceptable oiraktre government ama palaganda deliver tobang ngamaktre adudi flop governance oiginiwa aduna ngasi akoina mahak nan wasak logi ba tha 60 days adai mu pharamani akoi matam khara yengaganda hojik si end result to takpa haigadoine that will kai haini loop masi kaino haibaje masi achumba government la afaba government la phatabra haibaje मागी एंड रिजल्ट तुना कईगुम माने डेलीवर तौब ngame अफब गवर्नमेंट हाइबी याय अदगी हाथु हाथु तौबा सिददी आई क्या यानिंग दे न खली अदगी हुजे कन्न थोकलेबा खोइगे सिगी एनआरसी की हाना सेंसस तौजंगे ममांगदा तौगदबनी हारिबा सेंसस से याम सेंगना गदा सिजना मुखेना हंदा हायेबा मयामना हाय करी असेंबली दा कइदोबगी एनआरसी की वफम दि पुसलक्त्रे नो हायदना एनआरसी की वफम सिदे आई दि डिबेट तौनिंग दे एनआरसी की वफम सिदे अमुख हन खननिंगाइसु लैत्रेना खल्लेब कइनो हर कांदा एनआरसी हाइबजे नेशनल एक्सरसाइज समने नेशनल एक्सरसाइज समने अदुना सिगुम एजिटेशन करी करा मैमजे खितंग तपथगी तारगदी अदि सिगुम इश्यूज मैमजे खरा नेमथरम बतारगदी होजे हाना कैबिनेट एक्सपेंशन जे तोरमद्रा न खल्लेब ई वखनोंदति आइना लाक्चबदी कइगिनो हर कांदा एनआरसी का हुजिक सेंसस का टोटली डिफरेंट केनो मनेबा सेंसस से हाबे पोचिदे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट अमनेबा रूटीन कंडक्ट नेबा हंदक तौगदोइबा 16 सेंसस से रूटीन कंडक्ट नेबा सिदी अदु एनआरसी वफम सिदी प्रॉपर मेकानिज्म अमा यावरकंदा ऑलरेडी पार्लियामेंट ता ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ना हाइग्रब पोनेबा मफम खुदिमक्ता लेबाक सिगी पान इंडिया दा मसिगी प्रक्रिया से एनआरसी से तौगनी हारकांदा तो अननेसेसरीली कदोबगे कोइन अदगी अखोइना कैनोमा तौनिंगे खलगसु एनआरसी गुम्बा एनआरसी जो पॉलिसी मखलमनी पॉलिसी मखनमनेबा हारिबा पॉलिसी सिंजे अखोइना मफम खुदिमक्ता पुथोक लेरगदी तौबे यादबा पॉलिसी तो फेल होइगी जो याय ओके अदा सिगुम इशू सिंजे प्रजा मयामना सु खरा अदगी अमदी हौरइबा एजुकेशन तौरइबा अखोइगी काइखुमना जरबा लुप मयाम सिंसिने सु खरा खरा खंगगदी मसिगी तपथरमगदी नहाना हारिबा कोई कैबिनेट एक्सपेंशन जे नहाना तौरमद्रा ना खंजे अदो हुजिक 100 days ना हाइबी की बदो तामोनसु 100 days ता टेस्ट तौने हादना 100 days याम वाली हुजिक 40 more days are left अदुना हुजिक 100 days सिदा next 1 month and 10 days सिदा क्याम यामना हुजिक लैरिबा अनोबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री युमनाम खेमचाना क्याम यामना डिलीवर तौरकनी हाबजे मसी अखोइना अदुदा खंगनी अदुगा माजे हुजिकती अखोइ डिसाइड तौगुमजी मदुदी मा फत्तबनी मा सोली यस यस आई दु दगरे दगी पॉइंट बा अखोइना हुजिकना अखोइ जस्ट तवदी यारोय तवदो वी आर लुकिंग फॉर द लास्ट 40 days से कई मनों की दमुक्ता एक्सपांड तौद्रिनो मणिपुर प्रजा में यामना सरकार एक्सपांड तौदम तमदा मखोइ की थाजब कनाइ भौ मांग हाइबे अदुगी वहांग दुनि लायु एनीवे रेस्ट ऑफ बुदिया देना तमो अदुना मरम मोय मयाम की आउटसाइड लेवल सिंजिना मदु मखोइ की प्रेशर त तौबुदी याब नतेबा कइनो दिसि तौरिजे गवर्नेंस नेबा गवर्नमेंट अमा चलाइरिनेबा अदुना अखोइ गवर्नेंस दे अखोइ प्रॉपर गवर्नेंस उत्पम चंगेबा मयाम गिनेबा तौरिजे अदगी हुजिक हाइबीबा तमो सेंगना हुजिक येंबियोबा फाइनेंशियल लोइसलक्त्रोमनेबा लोइसलमद्राइसिता कइदो माना चखरिबसे मसी अखोइगी प्रजादा मणिपुरी मयाम सिगी दमक्ता क्याम यामना खनगेदो येंबियोबा चत्तबसु यायबा फमगा लेबि यायबा सिदैदा मोइना आदगी कइ हारकपा अदु ngaइबि यायबा चत्तगे आदा हाईएस्ट लेवल ला चलगा उनादना खोतना मसिदैदा पेंडिंग ड्यूस लैरिबा अदगी हुजिक पोरकदोसि इन्वेस्टमेंट नेबा अदगी अखोइदा एलोकेट तौगिबा मणिपुरी एवरी सिंगल मणिपुरी गी अखोइगी एलोकेट तौगिबा पैसा सिंगल पेनी जे मांगहनिंग दबगी अदुगुंबगी एग्जांपल अमा उतलिनेबा हाइबदि मान आदा चलगा सिगी नेगोशिएट तौरिबा फेडरल सिस्टम ने अखोइ लैरिबा गवर्नमेंट से फेडरल सिस्टम सिदा अखोइ कइनो 90% अखोइ सेंटर ना कनो तौरि 10% अखोइ स्टेट पि अदुबोक अखोइ वाना फंगिबा कनो नेबा अदो अखोइ प्रॉपर हाइदि सेंटर की वफम वरी सानरगा कोऑर्डिनेट तौरगा थबक तौरे पपेट ने हाइबिबा सेंटर की कनो कोऑर्डिनेट तौद्रे अदु थबनंग थबक ngамद्रे हाइबिबा अदुदि यारोइबा सो हुजिक तौरिबा माकी हुजिक एज फार एज हुजिक फोक चथरइबा मागी एक्टिविटी सिंग अमदि मागी पॉलिसी सिंग से आइहा बैकडोर डिप्लोमेसी लेरम बयाय मागी फ्लेक्सिबिलिटी येंबियु
aduna akhoi judge yam same desras aduna akhoi 100 days ki matang na ningjang mo tam da India ki Prime Minister Sri Narendra Modi na wasak lor mutung da akhoi 100 days ki masi ki program ji manung jida first priority je Manipur ki irang loisan ba in tham givne adu Manipur ki irang loisan bang modre 100 days ta so we have to see for another 60 days 100 days mapung phana ba Manipur ki Chief Minister ki haji ki irang je loisalak na bagi damak irang je loisalak bagi part amane ba kuki jo council hoi hojik tongan ba mechanism am lakhini ba tongan ba mechanism am lakhini ba hojik ki oina di ikui dana sangai festival tawgi ba Manipur ki sangai festival taw matam da sangai festival je tawba yaroi haina thingjan gi ba ko sangai festival thingjan matam da kana gi damak da sangai festival thingjan rino internally displaced people sing ji gi damak ta mukoi gi damak ta khoi myam solidarity utlaga procession chatlaga koi thingjan gi bane ba IDP myam mayum hanjalan biu haire ba adu era gadi kaino negotiation tawba dialogue tawba chi natraga di peace kamain porkani for the time being stakeholders akoi ge hajik nau laiba Manipur ki Chief Minister amadi magi team da akoi ge praja mayam na thajaba thambasi still thajaba thami tawdabo hajik laiba wafam di hajik Manipur ki tungdu leita daba kanglup ani gi irang leiri manung sida kanglup amamu irang thoksalakba all masi political game la haibagi wahang bau laibani anyway ai mathang round la lakchagi stress so I will come to Oza Danabir aduna Oza Danabir the question itself akoi gi topics di yauri je government paralyzed harga akoi question mark ang kudam amkhak yauri mafam jida aduna peace talk lot of peace talks akoi mamang de mayam khak tawgre aduna CSO gi level da akoi hana gi palamba akoi gi lenga ki level da even Manipur gi CM ngarang na hanchalaga unaru gi wafam lere but still there is no any impact on the ground I badare aduna haji paralyzed ki matang laksage aduna government se kai gumo paralyzed oidaba targadi haji oiriba akoi gi santi amadi leiriba akoi gi tungdu leita daba irang nauna tholaga control tawbo ngamdaba si achogo maram am oibra government paralyzed oibagi haiba wakang dine laksaduije ai makha tajar ki wafum kitang thambiu Prem yamuna yengbam changi ko yamuna yengbam changi di kino da akhoi hauji laiba chen sida khoina yengba kanda union government ki interest lei lam gudingi magi interest lei dunia khoina national policy ga harise ado it should be external internal ani makta dum lei ni okay ada union government ki Delhi ki magi internal interest se yamroina internal disturbance lei tabne leipa amagi manungda irang leitabase maramdi akoi political theology nam leiba India se yam thina sakolakpa lamamne hojik se ko adamagi military strength aduga political stability yamaroina leidoi se ko aduga amana akoi keno se akoi leadership singi magi quality leitare ko adamasida India da ji economic strength su leire military strength su leire problem se political stability is sarkar paibang ngakta taba overall India ki manungda naxalite ki irang leiri ko adedi maoist ki leiri loi sele awang nongpok si pura kainoni khoi hotbed ni ko ado si leibisida awang nongpok da ju Manipur na khwadi problem ne adudi sida Delhi na khangal laga di tawya roi base sigi policy khangal laga taw roi ba Chief Minister ju khangal loi parja ju khangal loi moina khangandana tawada policy maneba kai noida khwai dagi moina importance pi base internal disturbance solution basine aduga yamna stability leiba mong du irang lei taba leipa ama wen bada economy strength lejaraba adi military strength lejaraba sigi political stability sigal leiragadi political theology do leiraba lamje magic tong sakot kaneba the India has a problem or is the hojiki internal disturbance neba external disturbance po kada kaya leite akhoi diplomacy haibna ko laibedi Manipur context si laite yam luye ko luye de khoina sum chong na sum khana bana amani kupsan na kitang khana ba kan da khoina yeng ba kan da saigi aina sum khanjaba dadi ngasi bawda disras ko aidi ngasi bawda 355 lady loiba 355 se 355 lady lowe di kaino da third May gi matung hek yam thuna khoi security advisor adegi unified command adegi khoi DGP adegi chief secretary sillaga leigi baje masi hektamak tawbu yab nate adugi mamangda militarization sibai mayam thajilakani Sigi
355 पाकांदा दुम यावरमगनी ओके ओजा हजि मतिक दai वफम kitang marak thachage unified command harga oza matam juda jo khoi gi manipur gi hana gi chief minister biren dagi unified command je lokthokibani aduga so now new government has been formed aduna manipur gi unified command je manipur gi chief minister na oibam thoktabra natragana hajik unified command ji kana na oiri gi haiba wang ji ne oza adune 355 leiri haba 355 leibasida sagi Delhi ki union government ki moi phatana thamnati ai sai gi sagi bdo magi lam gi magi national interest da internal disturbance khwai priority pi ba pot amane ba akhoina moina su si haira ga si tawuni haba udi ya da ba adu gi pot lakpani na sagi se akhoina ira laina khangba ya ba pot ama leibase India ki hojik lai ba magi hidam khuding makta magi capabilities e yam wangajan India je ko my capacity ji sina Manipur gumba pick khabal lamada why they didn't packaging the issues ko id issues ji matam tholopada amon to ina lotion mase kam the pot chairaga aina cartoon nam pusalaga pot amon tam sum hapsalaga packing du toksalaga puthokra di ka du kaim sai de masi conflict studies the packing the issues ko ada khoi gi Manipur context da masi phawada not a single solution was power whether it may be during the period of the Biryan Wagera, adagi the Equigi Governor Wagera, adagi Osipudi Sai Azuai, Kemsandi, Magi the Hiding Tree, Matamjam Teli Aduga. He is little bit different from others. I take the Makarman or Queen of Kangmuda, Queen Alera, Nina Kangzebada, the Magi Matanga de Yam had a hiding day. Aina Tamzaningidi, Sigi 355 later Gadi. Sagi 355 state Kata Tambiago. Union Territory thambya de aduga masi thambada declare tawroi mande aduga thambatardi Delhi gi instruction gi makhada governor gi khuthangda akhoi chief minister council minister concerned officers in loi sinabia loi lerga president undana leite dana asdadi loi lerga sinabia ba aduga thamme adana notification thoeba adu malize kamai mali no ai kanda se nan mata to wari saba chapdu Hemchana Sachagadu, Kaiduba Hing Sakading a Sigi Puntum Kaida, Governor Siala or Hamino. Why? Sundra. Adaging a sea President Unarize, President Unabizu, Tibiti Valley, the President Unabudaka Leva, President Unabudaka Lay, Governor Unabudaka Leva. Aduna Sum Yunko, Sum Toribiam Ziango. Hosik see Quiggy, Chief Secretary Wero, DGP Wero. adagidi security advisor oiro na unified commands loi yang kan da khoina sigi 355 si thambaje karida thamba yage karida thamba yadage da internal disturbance later thamba suya de Manipur da akoi gi maitei gi khana mu to khreba internal disturbance later sathok sasing kitang parak ta ba khotpa IDP hanjal lakta ba dudi prepare to we have a program planning to the Noko. Oda Supreme Court na kaina internal disturbance, Thamedana, Tamganu, Haraka, the Harapiabaze, internal disturbance, Leragadi, Tribute Adum Tambea. Aduna Kemchana, Siemna, Kaikun, Siemna, Tamarida, Saka Pire, Nipan the Natra, Litangi Toise. Within a very short time, Kadogi, Litangi, Tang Marisigi. Masi bok chok thon ngai kari maram lege kai sunai ta po ni akhoi gi duna mabu wei gre ko mo gi chok thon ngai kem leite ba ada sigi internal disturbance ma engineer tor pose architect tor pose masi so long as 355 si lei raga di internal disturbance mathang pang lakhine ba ai di sema khine ba okay aduga yes si to bakanda union government gi magi interest se moita sawi ade ai sai gi magi national interest di yang thimaru oi gazani priority se ai pi ne ba foreign policy har se sida mapan gi wori ni aduga internal policy ju lei je ba adugi internal policy gi manung duda si prem chang manina aina akoina khanjaba de moi gi ju mayam na haina ba aron ba agenda am leiram gani habse masi third me de gi no ji phaw ba ji kayam yamna Delhi na sathari ba pochida akoi khana baduna amani IDP mayum handa baduna amani highway chatta baduna amani aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄꯗ ꯋꯥꯡꯉꯤ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ Right. ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅ ꯄꯤꯒꯦꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯨꯗ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯂꯣꯏ ꯐꯥꯒꯠꯂꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯇꯜ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ IDPꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯁ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯗꯤ ꯊꯝꯃꯤꯕ 355 ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯁꯤ ꯈꯨꯖꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯐꯥꯒꯠꯄꯁꯦ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯗꯤ ꯐꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ almost loire. Aduna Singisi Singasi Kampupi Horekokra. Singisi Su the Labor September Gimarida Su review to give the agreement Taruk to give to the Ampasana High Grade Home Ministry Matamdu Deacon on any Wibine Misrano Wibinico Misazi telephone hectome Misrana Mana P give my point Taruk see agreement to the Mui Yanari Seal so it only Nico Suzu. Right. Number 1, IDP Jingzi, Hanjan Munataba. Three movement Lizaraga Magi Yum Yang Jarugo Kutbachapoko put the thing daba. Anis with the highway things, highway Pritado Boko. Owns with the Mui Mayami Kulaisi, either CRPF or the Border Security Force. BSF to Piva. Yaw news get to that. I give violent activities and book talk daba. At the highway extortion talk daba. At the designated Kemler Sitra Marisi. Taretan Taraga remote area the Lerga Changba Haisida signatory Moju Way never Suzu. Adwidi Hosixi Aquena Bones, Aquena Coxal Mota Santi Tamutam Dino Hono Mota Sigizi September Taratobuni October Natazu November the implement or money. Whatever that is put into practice, that is the agreement accepted by them both the parties. Adu Madi Prem aina khanbadadi sudaleba mayam duna dumaina sangradi khulai paibadi le roidana aduga nan sudaleba mayam jingsidi masing yam bajunate sidi center na tawge hardi kaim nateba paramilitary ama sinaraga dum losin ba pot amaneba sisu state kisu korisi power sine da yaro aduga hoji laidi dilemma ama yam chawno lai is date nateba hoji laiba potsida sigise khangbin nabam sangeba. It should be very long term plan nateba. It's very short term plan maneba. Sigi matunda cookies egera kaidogi amo egge kari torkadage se haibangam banateba. Haibangam banate kari the makta moidangasi moinek toring loya no guys adi matamdi it should be the beyond the question ka lakaneba. Aduna kitang luba matangoi aduna ina khanjabada sagi Chief Minister Lae, Council Minister do Sembayai, Sem the Viaco, I Semakane di Kali, Aduga problem di Ladamni Kali, Kanoda, Akogi, Lady Bome Amzimunda, Mi Tare Katani, the Kalo do Zipremco, Taresi Canadano Pido is Dubne, Luba Poram never. At the CD, CM Ging, Sai, Kanona, disaster happy with Privatini, Suma the problem not that. Mana, Oziki, minor problem, Labor am doing Matum. In a term the Torpusai city Torpusaico. Lu receives the center state relationship state key Magi hours meamzi si Nazaraga Ozilay Pochida Lucian Mungam Gadra Hibasida Delhi and Tazaba level. Okay. Now the question is Aduga Akogi Chief Minister na Legador Consular Minister Duna Delhi na Tony Poto Akoin Zuto Bungam Nena a short orba Adu Delhi Nazu state hen power prepare more power prepare federalism will lay power to the hen prepare. Other calculative boy Adu Yemutav Nico Yemutav the Magi Akogi state interest 100% sacrificed over national interest Napura Kogi imposed over Chale Adu Begapasina state interest Sukra. They have to do something based on state interest in Tamkra. Okay. The distrust number make ching Tamgrave Karim, Manipur cabinet expansion delayed or have a waffle Yamka. And so I will come to the same question. So Manipur Hazikla cabinet expansion delayed or was any Hazikla BJP ruling party Manunda power struggling the Wagi Adugi Mami Dava Ubra Natragana, as I distrust the Tamgi waffle Yam, Marilina waffle Zing Waviabra.
मरमदे मणिपुर दा हजिक से मिनिस्टर तरेट सिदा कुकी के ग्रुप तगी नागा के ग्रुप तगी अखोई की वैली की तगी मरी ने अदुना हजिक चरापम पाथोको मतमदा अखोई कुकी के ग्रुप तबवा मियोय अनि मिनिस्टर पीबगी वाफम लेरी इवन सिगे अखोई के नागा के ग्रुप तगी लेरी अदुना मसिंग जे पारपो मतम दसु ओवरऑल लाकदब मिनिस्टर मसिंग जे मसिंग ने हेना याम अदुना मनुंग द पावर स्ट्रगलिंग गे अदगी मनुंग इंटरनल क्राइसिस बीजेपी के ओबा मनुंग द कोई मिनिस्टर कोई कैंडिडेट से येन थोकना होना बदा अदुना मणिपुर द हेना इरांग चाउथोर पे मदु स्केलेट वे हाबगी अदुगी मरुम द मसी कोई मिनिस्टर सिंग जे हजिक एक्सपांड तो ngam दबगी अदुगी वफम सेंटर ना मसिगी डिसीजन हम लौरक तबगी वफम ओइना उबर कमाइना करी फिल्म दी यंग याय स्वाइस दा ina hobjani bode chaigi keno थम्बो वफम दना अमा नाकनम थंगरगा एस ए कमन सिविलियन एस एन एक्टिविस्ट होइना पॉलिटिक्स तदी देयर इज नो फ्रेंड नो एनिमी हाइदो नंबर 1 अदु महाना निंगसंग मथौ ताई देन पॉलिटिक्स इज नॉट ए डर्टी गेम बट पॉलिटिशियन प्लेस इट डर्टीली एन इंग्लिश की कोड हम ले अदु एनी दना हौजगे अरुगा हुजि कोइना ngasi की फ्रोजन कैबिनेट अरे कंफ्लिक्ट राइजेस खाना मतमदा कैबिनेट एक्सपांशन की ngam दो वफम से लाक्तारगदी मनुंग द मखोगी सिगी डिस्ट्रीब्यूशन द मोय तरे से कना कना पिदो नो कंफ्लिक्ट राइजेस लेंग द कंपलसरी लेरम गने ना हानिंगे मरम मदु कोइन उरुद्रगसु मदुगी मनुंग द मदु यंथोप ngam पिबो ngam ने थमनिंगे अरुगा तसेंग हारगदी हंदकी सीएम हाकियो पोसे कोइना मसिदा कोइना कैसामथुंग एसीगी एमएलए सिकांतना एयरपोर्ट ताहरम पोतन फाइ चुंगरे हाइनरिमने से कनानोमना हाय हानगी सीएम एनबिरेन दम बोइनी अमना हाय अदगी स्पीकर नो ओरकपे अमना हाय राधेश्याम ओरकपे अमना हाय गोविंदास ओरकपे अदुगा मरकता तानारुगा स्वन पनगिद्रबा पनरमदबा मी अमना दम ओरे इजुंगाय अदु पॉलिटिक्स टी मोगी नते हाइग्रे अदु एखोइना हाइजनिंगिना सोना तबम ओरकनी हाइबसे कोइना सुदम हाय मसी कोइ तमंगमदे मसी खंगदे पोतोना अदुबु अखोइना मतमदुदा अखोइना चपचाबा लाउथोक्त्रगसु होम मिनिस्टर ओनसी डिप्यूटी सीएम लाउथोक्पदे दम चपचान दम ओइगे देन हुजी अखोइना कैबिनेट सी पायरे तौरबदो को लोकल की एनपीपी दे मसुदम हापे इको अनु हुजी पोट सी मोगी डिस्ट्रीब्यूशन मतंग दि कोइना खंगद्रे अदुबु आइना ngasai थमजगे तो बचामाना दाउदर मिना थमदे थमग्रे आर्टिकल 355 से स्टिल सिक्योरिटी एडवाइजर से कोइना कुलदीप सिंह लौथोते जाहाइदन मानु वरमगने ले इको वकंदा अदो तागरे आर्टिकल 355 से स्टिल ममांगदा 356 इम्पोज तौरबदो proclamation nama ikona article 356 clause 2 the person of indiana kathal en thok rakanda khuji kathalaga popular government ama install torpo taraga ju still government ji sumaina heng toroga leiba pot ama ngamdana masagi chapchana keno to bungam do pot amani na madugi security advisor habatamidi to ensure rapid decision making in security crisis aduga ani subuda help from that long term national security policy da cm da bidam the security advisors external they happen have pot the indian constitution dum pirale pot amna then 164 article 164 of the constitution of india aduna ngasai governor duna cm appoint toro matung da cm duna magi on advice of the cm man apam madu khangatla kan da governor thanglaga atei mayam du hapka da ni mai collective responsibility mayam da lomina na madu potu singam dri potu di manung da ngasai gi anchor na hangiri ba potu da madu yena ba lerang da choinim ke dum lerang gani haibesti adwai da in thamjaningi na aduna swai da di aikoina ngasai gi internal security ka external security ki matang da ikona sung khana ka lak ko da ngasagi handaki anoba development da ikoi ngarang na han kuidringai da European macham taru US macha ama mi taret phabai matang je tongan airport ohum dagi Delhi Kolkata Lucknow de phaba pochina ngasagi external security ki matang do threat from outside madugi potu yaurabra yaudabra haibdi yaudi da swai dum ta abane sigi posi laibani na ikoina madugi potu da adu lairabani na ikoina even ikoigi kano da karigi damakta ikoina masigi internal security do madugi potu da adugi external security da aduga article 355 karigi impose roga thambono ha ka sigi 355 je laiba taragadi central government do allow the central government to take control of the security operation haiba pot amasu constitution da yaroga laye adugi potu yanabai damakta ngasagi state government du hingna hai tare ngasagi potu hingallaga dum thamaga madu muthatta targasu madu gi potu paisalak pa yana ba control to bu yana ba manage to bu yana ba 355 to di chana laga thambani na id lawi maram di kaino hai kanda aikoina mase sum chingna kanda aikoina ngasagi 355 allow the union to take over security directly without dismissing the state government of a state and higher p lerabani na adu gi piri do kari no tham permission lawdana thamba yaina harise kari gino hai kanda ngasagi assurance of a constitutional government
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯅꯕ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯔꯥꯏꯖꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯎꯟꯗꯔꯃꯤꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯒꯤꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯅꯧꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯋꯤꯁꯀꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯃꯥꯋꯤꯁꯇꯤ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯂꯣꯏꯔꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯖꯨꯕꯤꯅꯥꯏꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ 10 ꯐꯥꯔꯦ 19 ꯐꯥꯔꯦ 5 ꯐꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗꯨꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯇꯝ 2008ꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯇꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯒꯁꯨ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ प्रजाꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯕꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯕꯣꯠꯇꯨ प्रजाꯗꯨꯅ ꯕꯣꯠꯇꯨ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯇꯦꯕꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯕꯣꯠꯇꯨꯅ प्रजा ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯃꯔꯨꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒ ꯔꯨꯂꯤꯡꯒ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯪ ꯃꯔꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯊꯥꯡꯉ ꯁꯥꯟꯅꯩꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦꯅ ꯁꯥꯎꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯗꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯃꯆꯤꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯧꯏ ꯁꯤꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯃꯆꯤꯟꯗꯣ ꯑꯆꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯊꯣꯛꯑ ꯉꯥꯡꯕ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯊꯥꯕꯜ ꯏꯁꯩ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ CSO ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯤ ꯂꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯔꯣꯜ ꯗꯦꯟ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯅꯕꯤ ꯍꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯐꯪꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯪꯉꯤ ꯈꯪꯕ ꯄꯣꯟꯇꯦ ꯕꯠ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯃꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯁꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯁꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯒ ꯐꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯇꯥꯃꯣꯒ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯊꯨ ꯉꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯔꯃꯤ ꯆꯩꯌꯦ ꯀꯤꯔꯦꯟ ꯅꯪ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯏ ꯇꯝ ꯉꯥꯡꯉꯣꯏꯅ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯅ ꯄꯨꯕ ꯋꯥꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯕꯩ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯅꯕꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯐꯠꯇꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯐꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯎꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯧꯃꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯜꯂꯤꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯅ ꯃꯤꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯠꯇꯅꯁꯨ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯈꯨꯝꯕꯁꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯎꯅꯕ ꯆꯠꯄ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 355ꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ CMꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ CMꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄꯗ ꯐꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯦꯜꯂꯦ ꯐꯪꯒꯗꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ CMꯒꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯦꯡꯅꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯥꯗꯕꯅꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯃꯨꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ CM ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯅꯤ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟꯅꯤ ꯄꯤꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 163 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ 164 ꯑꯣꯐ ꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗꯧꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯄꯛꯄꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯂꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏꯈꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯐꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ territorial integrity ꯁꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯀꯥꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯐꯩ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅ CM ꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯒ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯁꯀꯦꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯃꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡ ꯑꯃ ꯊꯨꯝꯕ ꯋꯥꯇꯦꯅ ꯍꯨꯟꯅꯔꯛꯄ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯊꯥꯎꯒ ꯇꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯧꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯑꯩ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯤꯟ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ CSO ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯁꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯀꯧꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗ ITLF ꯂꯩ ꯀꯣꯇꯨ ꯂꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤ ꯂꯩ ꯀꯦꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯄꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯧꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯏꯇꯦꯒ ꯃꯥꯇꯦꯒ ꯁꯤꯝꯇꯦꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯀꯨꯞ ꯁꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯥꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯤꯗꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯨꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯀꯤ conflict rises aduga frozen cabinet khana bajadi conflict sidi masidi hengalakpai wafam nate ngasai koina external aggression ga internal discipline machamdu da koina da kano si internal security si ta sen internal security loina police amadi paramilitary forces si paiga damni habilai home affairs na then external security da oragadi handled by the ministry aduga the ministry of defense haibo adugi potuna external gi do potu yaure internal gi kano lai haigre puna bunjalaga military crackdown to biro kano to biro laroga mayam laise sumaina sumba makhatang ju koi beli gata na taba singi jaga sing da huji tawriba sing ji to taragadi peace porok pa haibsdi aduga sida law and order se phajana maintain torokanda good governance peaceful oiba society adum lakne khali arubo si tawdana thamba sidi koigi insurgency gi pot sing je arugo terrorist gi pot sing je magi leriba tongan ba ek mayam duna ngasai gi lotion bangam dan leriba pot mayam se kamain tawdana tamna loina ma hana study tawtho yeng thoga one time da pulak lotion jira na khanbra government india gi pot amakak sumaina iching level in thamja